بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ یقینی راتن کی آفت سمرل شان دے یقینی راتن کی آفت سپویا درکڑے تالرام جس دے یقینی راتن کی آفت کذب ثمود وعاد بالقارعہ تکذیب کرو سمودیانو عادیانو در ٹکون کی آفت فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ ارچی سمودیانو ہلاکڑے شل پتی بالطاغیہ پتی دشغان واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ ہر چادیانو ہلاکڑے شو پسیلے تیزاں چد حد نہ تیروتن کے وام سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية اچلو اللہ دا سیلے پدیبانے وشپی اور تروزی پل پسی آپ یخنے کی نلیدتا دا قوم پاغی کے پڑمخی برات گویا کی دا تنیوی خندی دا کجرو چغردولشی بزمکام فہل ترى لهم من باقیام آیا اینت ددینا سکھ نفس پاتی کی دن کے وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة راتل کلو فرعون داغن مخی خلقو اور ٹکڑی شو کلو دلود علیہ السلام دا قوم وغٹ گناہ سراؤم فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذت الرابیہ نافرمانیوں کردی دا رسولانو در بقبلنا نوینی والدیل را پنی ولو سختوم یا پنی ولو چتوم انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية یقینا منگا کلشی اوپد حد نہ تیرے شوے پور تکڑے منگا تاسو لرا پکشتے روانہ کے لنجعلها لكم تذکرة وتعیها اذن واعیہ دید پارا چوگر دو منگا غستاز دا پارا یاداش نصیحت تو چی یاد ساتھی غیر راغ وگنا یاد ساتن کی فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ نکلشی پوکے وشی بشپیلے کی پوکے یوم وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً اپور تکڑیشی زمکاو غرنا دخبل زینا وبٹکولشی پٹکولو یوم فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ فدورت بواقع شی آفت واقع کی دن کے وانشقت السماء فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ او بچوید آسماننا داب پدورت بانی کمزوری والملک علی ارجائها او ملائک بدلی پغاڑو باندی ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 اپور تقیب عرش طرف سالرا اپور تدری مخلوقنا پدول بانیات کسان یومئذ تورضون لا تخفى منكم خافیہ پدول بتاسو پیش کریشے اللہ تا نبی پٹتا سنائے اس پٹی ان کے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ناسوک چی ورکڑیشی عمل نامہ پخیلاس کی دے بوائیم راش خلقونی سے اولولے زمال عمل نامہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ یقیناً زما قیدوا چی زما مخامخ کے گم دہ پر حساب سران فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ دا سڑے بھئی جن رضا کی جن خوشالے کے فی جنت عالیہ جنت چتگے
قطوفها دانیا غنچکون د میوه دای بنزدین الدین کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ ویلکی بہت خورے اوسکے پا خوشالے و سبب دائیں عملنو چلی گلو تاسو پروزو تیرو شوکے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا آغا سوک چور کرش عمل نامہ پگس لاس کے دے وہی حیرمان دے نویرا کرشوے ما تعمل نامہ زمان وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا ازن پیدم زما حساب بسیم یا لیتها کانت القاضیہ حیرمان دے داولنے مرگوے فیصلہ کو ان کے ماغنانی مالیا دفنک زمانہ سازاب حق سجنو چ زماؤ حلق عنی سلطانیا اور اکشو زمانہ زور زماہم خذوه فغلوا ثم الجحیم صلوا ابیلشی ملائکو تیونی سیدہ سڑے توق و تواچے سردتا یا جہنم کے ورن نباسے ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه جب آئے زنجیر کی شدائی اگت والے او یا گزرے دے ورن دے اویزان کے انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم یقیناً دا ایمان لرہ پا اللہ شلوے شان والا دے ولا يحض على طعام المسكين اور تیزیم نور کو لا پخوراک دا مسکنانو فلیس له اليوم هاهنا حمیم ننشتا دلرا نندد کے سوک دوست ولا طعام الا من غسلین آنو لخوراک شتا دے مگر دوینو زو دا جہنمیانونا لا یاکلو الا الخاطئون نبخو یاغی لرا مگر دیر گناہگار فلا اقسم بما تبصرون نل پکار دارنگے قسم کم پائے سیزنو چتا سوئی مینے وما لا تبصرون سیزنا چتا سوئی نینے انہو لقول رسول کریم دا شہادت کی پدیش دا قرآن ویناد رسول عزت مندان وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون نردا ویناد شاعر خدر کم ایمان روڑے تاسو ولا بقول کاہن قليلا ما تذکرون نردا ویناد ترویتی دیر کم نصیحت اخلے تاسو تنزیل من رب العالمین ردی نازل دلدید طرف رب العالمین نام ولو تقول علينا بعض الاقاويل اک جوڑ کرے دی نبی پنبانے بعض خبریں لاخذنا منه بالیمین خامخا غصب ومگا تدنا علا والخیلاس ثم لقطانا منه الوتین بیاوا پریکڑ ومگا تدنا رگد سردد فما منکم من احد عنه حاجزین ننبغ استعصن ایسوک ددنا بچک ان کے ددم وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ یقیناً دا قرآن خام خالوی نصیحتے دا پاد متقیانو وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ یقیناً من خام خائلم لرو چتاسو کی کسان دی تکذیب کی در قرآن وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ یقیناً دا قرآن یاد دا تکذیب دے افسوس پا کافرانو وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ یقیناً دا پوخ یقینی کتاب ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ نو تسبیح آیا سردنم درفتانا چلوے شان لریم